nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, nivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadoktori baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Pan European Sibso yo Lalgo Winch Hair Apartment na apartment yarja Appalent Pan European Sibso the Hair Appalent Lalgo Winch. Iyo filime tugiye kureba mu Gifaransa kariko nje mbyemeza nje mbereka ko ndi n'umuntu wa danje udasanzwe rega, kandi biba ari byo koko ya nago nababeshya. Ni kimenyimenyi filime nk'izi ziri mu Gifaransa so uzasanga kandi yo bangaye. Je connais beaucoup de langues et pas seulement l'anglais et aussi le français. Kiswahili na izungumuza tanu kwa tanu. Lingala kiringara naryo nzi kanere kwabeshya tangire hakuno kabari gushota umugore ariko sinzi niki babagabo mbwa gusani. Hey, bundi umuhanga yaravuze ngo umunsi wa mbere uzazamura akaboko kubita umugore wawe niwo munsi wa mbere azatangira kukubona nk'imbwa mu maso ye. Ukuri yego Mr. Winch. Mugore wa mwiza. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Urashaka iki? Qu'est-ce que vous voulez? Wigira ikibazo? Ntago ngikurikiye amafaranga yawe. Nahuye n'uzama ibirenze ibyo. Ushaka iki nyine? Nashakaga kugusezera. Vous dire au revoir. C'est ça. Sawa? Allez au diable. Jya mu kuzimu wa mujinga. Allez au diable. Nyuma yawe ni Rio. Hey! Rebe! Shamba kurindi! Hey! Mugabara byuka mu masaha ya nimugoroba ngo ni Nerio Winch. Filime bayise Lalgo Winch. Uyu mugabo bamwita Nerio Winch. Winch abari izina rya famiye buri ukuntu mugabo afite cyitwa amafaranga. Reba icyo bita amafaranga Mr. Victoria Harbour Hong Kong. Nayo dutangire filime masaha ya ninjoro. Bantu muzi Igifaransa mwicare hafi, bantu mukunda filime zo mu Bufaransa mwicare hafi, banze mbere ku kuntu tugiye kubigenza. Bonsoir, Monsieur Winch. Mugora mwiza Monsieur Winch. Bonsoir, Monsieur Winch. Bahakuno kire byutsa ari telefoni muhamagaye. Kipome yarafasha haranajugunya kiraho yumva bibira mu mazi kwa kanya. Hey, wapfuye mu mazi. Mugabo bamufata amatekwa bamumirana nkeri matekwa, bamufata amatekwa pana gateka ni Brian. Mugabo mumanura mu mazi, mugabo wambaye nka Frogman wambaye bya myenda yo guhumekera mu mazi warahumeka naribi, amanura mu musaza amumirisha nkeri, amumiza na mutu nafi ibintu byose ya mu mazi. Gasani mugabo kunje ngume. Hey, kandi umugabo wamaze kumagara ati nzajya mu kuzimu nyuma yawe Nerio, ndetse nabonye umereza byinshi kurusha ibyo we wari kuma. Gasani haya
bwatinze wa mufrogman acaho ahita acaho wa mufrogman amaze kwica umusaza bamumirishije nkeri karabaye. haya byo birabaye, umusaza arapfuye. Subiza inyuma muri Yugoslavia itariki 21 Avril mu 1981. Avril abari mu kwa kane. April Avril ni mu kwa kane. Janvier Février byara nibyo. Aya ntago mbizi. Simuzi ko imibare yo yananiye imibare shabyo si ibintu byanje. Abantu munzi mubizi cyane. Usubize muri 81 uyu mugabo yigeze kuza ahantu asinya sheke yasinye yari iki. Bwatinze n'uriya mugabo tubonye apfa bari badusubije inyuma ho gatoya. Yaje muri Oruferina, bisa nkaho yaje muri Oruferina, yari iri hakuno na Oruferina. Niba umugabo yaraje kwadopta umwana sinzi hakuno yaraje kwadopta umwana. Umugabo n'uyu nguyu Rarigo we kana katwaga Rarigo hano kari kwirukanka. Rarigo wacyana to Destima. Kora iki? Desitibio. Ya ustesi slade. Kora iki wa mwana uri mu biki? Nuriya mumumereza umugabo yaje kwadopta umwana hano birangira yadopsa kandi kana yarabonye kakaderangeri hano kari kwirukanka. Urebe umugabo yadopsa abana babiri cyo gihe yagira akantu kaza kubacika. Nanjye mba ndaho filime noneho ni n'ubwa mbere mba nyirebye, simba nabanje no gukora studying ngo menye wagwani. Umugabo ntibwatinze ko yakavuye kwa adopta abana, imodoka yipakira ubwato aza ahantu kure mbare ahantu kure cyane koko. Yosipe we ngo ni Yosefu. Qu'est-ce que tu fais là? Kuri cyano Tu n'es pas content de me voir? ntago yishimiye kumbona. Bonjour Freddy. Meze bite Freddy? Pas décidiable. Mwana kuki utari wambwiye ko ugiye kuza hano? Hakuno Voli mi iznenađenja. teka nje nkunda surprise reka. Evo i da učinite nešto za mene. Nagira ngo ugire ikintu nkorera. Mwumve hakuno Nešto važno. ikintu cy'ingenzi pe. Hakuno arakwereka Etadi Manto Grosso Brazil tariki 18 z'ukwa 2008. Oya September ni ukwa kangahe yaryo? Ukwa 8. Apana ukwa 10. Soro uri hano gwaciye imyaka ingahe? Soro uri hano tangiye filime umusaza yadopta umwana. Sori aje hano. Tu es arrivé quand? Waje ryari? Uyu munsi. Tu repars quand? Uzagenda ryari? Demain. Ejo, demain. Tu vas où? Je Uzaba remonte le ugiye fleuve. ku mugezi. Où? Kuri bingana iki? Il est long ce fleuve. Ko ari umugezi muremure. Ngiye mfite igihe kinini ariko ntari. Ukaba uri hano turagasura. Tugasura do. T'appelles? Bakwita? Largo. Rarigo. Largo. Gusa se? Wa mwana yaje gukura badopse Rarigo we. Rarigo ryonyine. Hey! Sori yaje gukura aciye imyaka. D'invincibilité, je ne le fais pas à n'importe qui. Le dernier qui a eu droit s'est fait tirer dessus. Bundi sinsanzwe ntera 3 zitagaragara umushizi ubona ziteye. Histoire de fille. Yari afite ikibazo n'umukobwa. Il a arrêté la balle avec ses dents. Ngo yaje guhagarika isasu Un n'amenyo. autre qui a sauté sur une mine. Pas Undi yari afite ikirombe cya Landomini. plus qu'un œil Ahantu hari za landmine. et tu seras invincible. Mushushanyije tatu ntiyabona izubu yakiraho. Nako tatu ntiyabona ijisho kiraho. Yumva bari kurwana hanze. Mais je n'ai pas fini. Ntabwo ndasoza mukinga we. Soka hakuno. Reka ngenda rikasanga hakuno. Sori biri gufatirana agakobwa. Agakobwa kariyemera. We. Ndetse ariko. Tiens, chingutse. Hakuno Je sais agakobwa. pas, mais je crois que t'es pas son genre.
mwana ntubyegereze umutima uyu mukobwa ntabwo uri type yari ku mugabo barikorera aje gutabara atazi ibyo arimo bari kumutera tatuwaje bashukunye inzererezi ku ruhande mwaje mumenya aho mukenewe urajya kwishakira buryo ashyushya mu nda ukaza kumuvangira urashaka nge nawe twandavurane Invincible, Il te manque un œil. harya ngo iyi tatu yari gutuma mbudatsindwa ariko yari itararangira kaburagamo ijisho umvangurube we nini ubyibushye iki cyawe ahita amutera umushito mu ntoki cyawe kura amenyo atabara umukobwa hakuno sore bisa nk'aho ari indwanya ukuntu musore bisa nk'aho ari indwanya ukuntu cyawe sore bisa nk'aho azi kurwana we cyawe cecekeye uwo bateye umushito mu ntoki sore itasa yirukanka fata njye nari kubyikemura ariko hakuno sore akata moto ushaka kubikemura se koko cyangwa musore itacaho na moto ye hakuno sinzi n'iki fast ariko to bari urabazi ni agatsiko kigenga bashobora kuba bazi ko nkora NGO niyo mpamvu banyanga hakuno sore jarana kata ku ruhande shaho filime witonze karuko kandi filime nibwo turi kwitangira bahise Largo Winch hakuno ariko mwabiginga bihuriye na muzehe kidamage hakuno shawe usora akata mu makaritsiye y'imodoka itari bubashe gukata tugira bataragira mwana shaw hakuno twaye moto nziza Yamaha ici. hano si sawa byiza cyane ahubwo uri hano J'aurais pas pu me débrouiller toute seule. njye nakubwiye ngo nari kubikemura ariko mbonye ntari kubyikemuza njyenyine wa peke Léa. bakwita nde banyita Leya Leya kumbe do bareya se bareya bose miseke ndarwe dore biri guhumeka insigane kimwe kiri guterura ikindi ndagaruka iyi seni ivuyemo ngayo nguko ewe gawe bw'izina ryawe izina ryenda rikunze ngewe Les milices sont payées par les multinationales. feri ya mbere umusore do ni ibiderira yakoze ubundi umusore ni yari afite ubwanwa ubu bugiye cyawe cyakora rubanda ntitwiga Slave. do umusore yari afite ubwanwa ubona ari ibogari do uyu mukobwa natamugambanira ni muzanga mu ngayi dore aho nda umukobwa utangiye kumwogosha ubwanwa aka kanya Ça, nyine comme disait mon grand-père communiste, l'argent achète tout. nari mfite sogokuru w'umukominisiti yaravugaga ngo amafaranga agura byose arija ashetu Et toi, tu fais quoi dans ce coin paumé? wakoraga iki hariya se hariya twahuriye Je me promène. njye nari ndimo nekatisa nta kindi kidasanzwe turuka he Tu viens d'où avec ton drôle de prénom? turuka he n'iryo zina ryawe numva ridasanzwe ngo rarigo Longue histoire. sha ni inkuru ndende muka sikiwe nabanje imana ni kantera umwaka tuvuye aho ngaho tugaruka Hong Kong Island muri Hong Kong ni ikirwa bita Hong Kong Island hakuno bine Alexander me wareka tukavugana nona uzi igihe bibaye yego ndabizi igihe bibaye ariko birihutirwa Mr. Kalski Qu'est-ce qu'il y a? ikibazo ki Nerio Winch est mort cette nuit. Nerio Winch yapfuye ijoro ryashize Ils wa vont mugabo attendre que Tokyo clôture avant de l'annoncer. ndakeka dutegereje Tokyo mbere yuko Il n'y a bazitangaza pas de temps à perdre. nta gihe gihari cyo guhomba wapi mukora ibyo mukora vuba hakuno umugabo wapfuye umenya yari igikomerezwa we bombi tuvuye aho umusore we yakaryamye hano
yatangiye kumutera ibishinge. Dore uko umusore aryamanye n'umukobwa tayari. Sinabivuze. Umukobwa utangira kumwogosha ubwanwa, Samusoni baramwogosha umusatsi. Ntitwiga nicyo kibazo. Nukuri ntago twiga nicyo kibabaje. Rebe hakuno rebe Kaboya arafata bayamamagaye. Musore bamuteye ibishinge akiraho tarajye kure. Polisi iramwinjirana. Hano bahita bagucaginga kesi yo kubukoresha ibiyobyabwenge kandi ntabyo usanzwe ukoresha hejuru y'ininja. Musore yakanguwe na rifani we. Dore ukayibere muri bwomba ari kwigira iki n'iki ari guhindura inyana imbyeyi. None biranje usaka passport barayifata. Vous avez beaucoup voyagé, monsieur. Kongo nukunda kugenda cyane mwana. D'où est-ce que ça sort? C'est pas. Ibi byaturutse naga ari ibyanjye. Bien sûr. Naga ari ibyawe. Cyawe 50 ans de prison. Imyaka 50 muri gereza. Kinga urakoresha ibiyobyabwenge nasoni. Gasoni. Umusore mu mucaginze gukoresha ibiyobyabwenge kandi twe turabizi ko ntabyo akoresha karabaye. Tayari. Tuve ngaruho tugaruka kuno. Groupe Dobrove cyangwa suro ry'amakampani ryari riyobowe n'umugabo umwe bituruka muri Balkan. Umugabo w'umunyabalika bita Nerio Winch ndetse hari umugabo wiyubatse umugabo ubayeho neza. Wari ufite icyicaro gikuru muri Hong Kong. Les premiers examens cliniques semblent indiquer que monsieur Winch est décédé. Uyu mugabo ngo ni Nerio Winch batangira kuvuga ibyamubayeho ngo yaraye aguye mu mazi birangira yitabye Imana hakuno bazamura volume. Itangazo ry'urupfu Rwanda rwa Nerio Winch byagabanyije agaciro k'imitungo yari afite imigabane muri kampani ndetse birakeka ko kampani ishobora kuba igiye kugabanyukamo kabiri. Uyu munsi dufite nani kuwa mbere dufite inama y'abanyamigabane muri kampani ya Nerio Winch tuganire ku rupfu rwabaye rwanye kuba. Mwibuke ko Nerio Winch yari afite abakozi basaga 392 yari atunze. Izina rye rizahoraho. Izina rye rizahoraho ndetse nzarirwanirira. Hakuna abanyamigabane bahita bagomba kwicarira iyi ntambara. Ensuite les grands mots comme d'habitude. Hakuna IMX, ce nom vous dit quelque chose? IMX yabize ibi bintu IMX. 3 semaines, ce ibyumweru bitatu bishize rachète discrètement des actions du groupe. bashatse kugura imigabane muri kampani. Du décès de Nerio Amasaha abiri imbere y'uko Nerio Winch apfa était disponible sur ibintu byose bari bafite bahise babivanamo amafaranga bari baradushuyemo bahise bayavanamo. Ninde uri inyuma y'ibi? IMX est basé aux îles Caïmans. Rega IMX ifite office muri Kayama. Mais dans quel but? C'est du temps perdu. Nimba bashaka kugura imigabane yacu bashaka kuyigura akayovanyemo mu bareka. Nerio yari afite 65% ku ijana. Ese ni ngombwa ngo nkwibutse ko yapfuye cyangwa? Si on ne trouve pas une parade aujourd'hui même, uko byagenda uko ariko kose birarangira nyine iyi kampani igiye mu bibazo tu catastrophe. Mon cher William, je crois que Nerio avait une excellente parade. Ndakeka icyo kibazo Nerio yaragikemuye. Un fils. Afite umwana w'umuhungu. Oya, Nerio yari afite umwana se? Un fils adoptif. Umwana yadopse une fils adoptive. Kwereka hakuno. Babana yadopse yigeze kwadopta abana babiri. Harimo umwana witwa Largo. Largo irukanga mwana Largo. Largo yarirukanse. Hakuno cyana kiza gufunga hano. Nyari wa wundi babadoptanye. Golan, papa arekera ariko. Fungura arwana. Hakuno. Larigare. Largo yari yacitse. Ari umunsi umwe. Yari yacitse kubera iki sinzi. Aza yitsimba hano. Tarajya kure baramufata. Imbwa y'impigisha ibizamayeri yose. Mwana bamugarura mu rugo uracika arwana. Anisoni bari baramwadobuse. Je naguri ya mugabo muzi. Je na hana twara kubeshyera. Twagira ngo ibi bizabe nyuma. Apana nona. Ntago mu nkuru. Ujye ntuzongere kuvuga gutyo Largo. Twakureze nk'umwana wacu. Mu gihe cyose kandi umwuka ukiri muri uyu mubiri ugihumeka wa mwana ujye wumva ko ndi papa wawe sibyo? Bamureze isa nkaho umugabo yaramwadopse ntiyaba ari nawe umurera ajya kumureresha. Byo bibaho
muza abana ndera ahubwo mwamaye amafaranga k'igihe cy'amaminerivare y'abana cyageze nkishyurira abana bakajya kwiga kuko ariko papa we nyawe n'uriya mugabo abana bamugaruye hano bisa nkaho Neriyo yari agarutse kumutwara. Neriyo akimara kubadopta ari babiri yabazanye ari impinja bazana ye hano barabamurerera agarutse hakuno gutwara gutwara Larigo. Bonjour, Larigo. Raho Larigo. Neriyo Winch agarutse ni umunyemari n'umugwiza tunga. Umunyamafaranga. Modoka zo ni iz'iyo myaka. Sezera bariya. Hakuna kandi kana karasigaye. Tu comprends pourquoi j'ai voulu que tu grandisses ici, au bon air? Ese kuki tumva impamvu nashaka kukurira kure y'umugi? Yosip. Ubwo nagozaga Ana na Yosip. Elle était serveuse dans le café en bas de chez moi. Nakubwo nahuraga na Hana na Yosip yari umuseriveri kazi mu kabari. Ibyo byose ndabizi muze. Tu sais tout ça. Byose urabizi. Il est temps de te préparer au rôle. Nicyo gihe rero ngo witegure umwanya ugutegereje wa mwana. Wowe mwanya. Plus tard mon garçon, plus tard. Vuba cyane yewe mwa uzabimenya uzaza. Ni imbyanga se. Ni imbyanga se. Mwana nuko nta kindi cyabaye wuzanye kwiga mu bigo byiza cyane. Namwe ndaje mbabwire vuba ikigo muzajya mujyana abana banyu kwigamo. Ibyo bintu nta muntu warubizi. Nawe ntabyo warubizi. Murabizi ko Neri iteka ahora yahoraga aryamye amajana. Nabimenye nimugoroba Monsieur Wallenberg yamamagaraga. Ambwira ko hari umuntu uzazungura Neriyo. Ndakeka mwese muraza kwihangana uyu musore agiye kuzungura miliyari 20 z'idolari. Ndakeka ubwo mugiye kumugira iki? Kuri gwari uyu mugabo nta nubwo bamwita amazina gusa asanzwe ya Neriyo. Amazina nyakuri yitwa. Tuhure n'uzazungura boss rero. Hey! Prison de San Jose, État do Mato Grosso. Brazil niho turi. Umusore ari isheni. Hakuno. Rebe. Umusore ari isheni. Tuheruka umusore aryabanye ninja yamuteye ibishinge. Kanguka mujinge barakubita. Hey. Sana hakuno umusore. Sore reba gutya. Bretse! Chawe! Sore! Ndabamena. Fungirana hakuno. Sore itabafungirana hakuno. Zamuka hejuru. Hey! Security hano. Murabonye? Sore tumba. Tondagira igipangu arakarenze. Yarari muri prison, yarari isheni. Manika amaboko. Mon passeport, vite. Passeport yanjye vuba. Mr. Winch esclave. Bouge pas toi. Manika amaboko ni kumvuze. Hakuno. Freddy. Wa mupampe wose. Larigo. J'ai tout arrangé. Vous êtes libre, Monsieur Winsclave. Bagufunguye wa musore. Nta bufasha ngusabye. J'ai ma méthode. Ubashe gucika utemba mfite uburyo bwangereka. Kira gutyo. Fata n'amafaranga na passport ye. Passport buriya ni gusora mu gihugu agishacho. Aba bagarutse hakuno. Bacari abajinga mu bakurikire hakuno. Hey do mubashake cyane mubashake se cyewe kiraho wakubise cyo bisa nkaho bari bakirimo hano. Hey fayo hakuno zakuno setse imodoka. C'est ma voiture. Iyi modoka niyo nje wa mukinga. Oya ngiye mfite uburyo bwanjye. Fire! Hey! Vas-y fonce. Ngaho twara tugende.
twara tugende kamodoka kora ibikineriyo nakora rigo banza ngo gutumodoka kuno twa polisi taza no kumukurikira kinga bataza no kunkurikira shawe sasu tica shotgun cyaje sasu bakita rumena amabuye bimwe by'abasekirite kuri banke kimwe bakurasa bakakubomora ibatirivo ukukurasa bakajya guhanduramo igitoyi hey chic binjira imisozi sinkunze uburyo nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Dukoramo ibintu njyewe. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hari hashize igihe ntakubona mwana. Myaka 3. J'ai eu le temps de changer. Narahindutse rero. Nanize byinshi. Du genre qu'on apprend pas au collège suisse. Usuwisi bwaranyigishije nyine. Hakuno. Gukora kuri feri wapi? Gukora kuri feri wapi? Ha. Beaucoup ta méthode. Je nakubwiye ngo sinakunze uburyo ukoramo ibintu hano imodoka sinzi kwayikata. Wiruka gutya. Nawe ni wahindutse. Ntago nahindutse ariko nagerageje kuzanamo utuntu tw'utumanye. Jana abona howe imbere ye Gasani. Abona howe kandi nta feri afite. Fungisha imodoka. Feri yame. Hey. Modoka ifungisha feri yame ikata ku ruhande. Shewe. Adevinziraho gato. Chawe imbere ya howe. Kwe. Hey. Jamais content, hein. Ntago yishimye. Reba mugigo ibyo reba. Kujyana bahura na hiyasi minibisi. Kwe. Kirenga umuhanda. Kigoryi kirenga umuhanda. Yesu Kristo. Hey. Inkuba yambaye ikanzu. Siko numva mfite ibitotsi ubusurozi. J'ai le pied coincé. Kirenge cyanjye cyafashwe mano. Reste pas là. Wigumano rarigo wegenda. Hakuno. Yakamyo yaho. Menya niyo yataye umuhanda. Dore umuhanda ukuntu uri kubyina hoho yaje. Kandi baguye mu ikonero naho itarebe imbere yabo. Gwe. Yari bambaye habura rimwe ritanga abiri. Merci. Akoze mwana. Akoze G. Tu diras à Nerio que j'ai passé l'âge que tu me ramènes à la maison. Genda ubwire Nerio ngo ndakuze ku buryo atari umuntu ukiza kungura ngo ngaruke mu rugo. Siko yapfuye wa mwana we. Ni yari yanakamenye ko Nerio yapfuye. Depuis quelques mois, ibitaro byitiriwe Mutagatifu Yohana biri muri Hong Kong. Un malaise qui aurait provoqué la chute du milliardaire dans l'eau. Ikindi cyabaye. Soro ubwo namwe murabyumva nk'umuntu mukuru. La maladie de son fondateur. Onda nukuza mu bitaro. Nimba yapfushije umubyeyi.
Monsieur Winch? Monsieur Winch. Entrez. Injira naribi. Entrez. Injira naribi. Au nom de cet hôpital et en tant Izina ry'ibi bitaro. je tenais à vous présenter mes plus sincères condoléances. Nukuri tubahaye condoléances mwihangane mwabuze umuntu. Avant l'incinération de votre père, Mende yuko muzee wawe une nouvelle autopsie. Tumuzana hano nje nakoze autopsie. Plus poussée. Nakoze autopsie. Étant donné que vous êtes sa seule famille, kubera ko ari we munyamuryango wenyine usigaye, l'unique ndaza kubwiriza kopi y'ibyavuye muri iyo autopsie rero. À vous de décider. Wowe uri bufate umwanzuro De le rendre public. nimba uri bubishyire hanze cyangwa ntubishyire hanze. Hakuno. Sorry. J'ai peur de connaître votre père. C'était un homme siko twari tuziranye généreux donateur. ndetse yari umugabo w'umunyabuntu utanga ugira ubuntu. Usibye kukugirira Hérite de 20 milliards, t'as pas compris. ugiye kuzungura miliyari 20 z'idolari, ibyo bintu urabyumva? Tu dois comprendre. Imitungo ihagaze miliyari 20 z'idolari. Le destin auquel tu es voué prédomine. Wa mwana ibizaba biragutegereje atangiye kwibuka umunsi umwe. Nje ntabwo nshaka guhinduka nkawe ariko. Tout le monde a peur de vous. Utera abantu ubwoba barakwanga. C'est pour ça que vous êtes seul. Niyo mpamvu buri wenyine. La solitude est la rançon du pouvoir. Wa mwana kuba uri wenyine nicyo giciro wishyurira kugira imbaraga. Je ne suis pas vraiment seul. Ariko ntabwo ndi njyenyine kuko ndagufite muhungu wanjye. Je peux transmettre, ça c'est important. Ibyo banje nzabiguhereza. Ni wa mwana bakimwadopta. Amafaranga. Toujours l'argent. Site kuba wumva ari amafaranga. Oya ntabwo ari cyo nshaka kuvuga. Puis moi ce couteau. Urabona iki cyuma? Il ne vaut rien. Quelques dollars. Iki cyuma kiguza amadolari make cyane pe. C'est ce que j'ai de plus précieux. Ariko nicyo kintu cy'agaciro nge ntunze nzi. Mon père buvait comme un trou. Data yari yanyweye yasinze. Ma mère et moi. Yajyaga akunda gukubita mama. Akenshi. 13 ans. Mfite imyaka 13. Secrètement chez l'épicier du village. Nagiye mu ibanga muri boucherie yo muri quartier. Ce dont je rêvais. Quand il a recommencé, j'ai menacé. Zana icyuma ubwo yageragezaga kuntera ubwoba. Narakimutunze ndamubwira ngo tureke twenyine uve hano ugende. Il a eu peur de moi. Nibwo bwa mbere papa yantiye. Ne mentez pas que je ferais ce que je disais. Yarabonaga ko ibyo mubwiye nabikora ndi seriye nanamwica. Yarabibonaga. Il y a ce que la vie t'a donné et ce que tu en fais. Cyo ndi cy'ubuzima buguha rero. Deux forces. Hari imbaraga ebyiri. Qui font ce que tu es. Imbaraga zikugira icyo uri cyo. Imbaraga zikugira uriwe. Icyuma arakimuhereza. Icyo cyuma ndakiguha warwana. Ni icyawe. Sinyigwaye. Ese yizira imbari. Muzehe yapfuye tugarutse uyu munsi. Uyu munsi nsobanura iyo filime se sibwo bari kwikina. Ntabwo irasohoka nisohoka nzababwira. Hey! We! Kigoryi kimenyere kuri mu mahanga ava basigaye bakibyutse. Mwaramutse nyakubahwa. Mubare ko mbabyukije muri iki gitondo. Vous êtes Oui. Gauthier, monsieur. Banyita gusiye L'homme nyakubahwa. de feu votre père. Nari umukozi wa papa wawe. Sincère condoléance. Kambanze baye condoléance. Monsieur Freddy vous a déposé cette nuit. Vous étiez, semble-t-il, très fatigué. Baraye bakugejeje hano unaniwe nijoro urugendo. Nta gushidikanya rumeze. L'alcool, Gauthier. Iriya ni byeri gutsiye we. Chupa nyine. Chupa ni chupa kandi. La liberté de faire nettoyer vos habits par la femme de chambre. Mais pour ce qui est du truc, kumeshesha imyenda yawe. qu'il ne soit irrécupérable. Ariko hari yari ishaje muri yo cyane cyane nka box. Oh, ari no kugurana. Il y a un léger clapot ce matin. Nakabaye nakubwiye uyu munsi hari gahunda y'akazi. Uri abimenya ariho secrétaire wa papa wiwe. Je crois qu'il est Mereso twari tugeze ya. Korski, 42 ans. Afite imyaka 42 aturuka Georgia. Monsieur Korski a fait fortune dans le commerce. Afite nawe Corporation icuruza intwaro de diversifier ses actifs. Imyaka mike ishize nawe yagiye yivanga muri iki kibuga. Afite Leo Estate Bank. Exact de sa fortune, mais tout le monde sait. Nta muntu uzigatunze amafaranga angana iki ariko nyine natunze. Imyaka 3 ishize. Tentative d'empoisonnement dont il a réchappé. Hari umuntu wagerageje kuroga uwo mugabo Gauthier. Qu'il a laissé marquer à vie, monsieur.
gutsesha aravuga Toujours aussi pointu. buri gihe uba uvuga gutyo cyangwa niko kazi nizerega mu ishuri nibyo nize superieur hakuno mwana afite ubwato se yamusigiye Les rumeurs font état d'un mystérieux ninde ni Lalgo autre que le fils adoptif du célèbre milliardaire. umwana badopse ugiye kuzungura amamiliyari kampani ihagaze hafi miliyari 20 z'idolari nyumva mwana ndaza kumuhamagara naribi ndaza gushaka uburyo sawa yego ndabizi Jose yego Écoutez, je vous promets que... nyumva mwana ndagusezeranya baramukupa oshi genda kigori gibo hakuno ebe Kigali we hakuno naramutse Mr. Meyer waramutse ese wumvishije ngo umuntu ugiye kuzugura business ari hano yageze mu nama ahubwo mureke mbabwire Mr. Winch iteka yarasaga kunginga ibintu akabisobanura mu buryo bugaragara none ngo umuntu ugiye kumuzungura ni umwana yadopse niko yabisize sibyo hari impamvu se nyine ndavuga uyu mwana w'umuhungu hari utazwi akaza akavuga ngo agiye kuzungura kampani ya gatanu ihenze ku isi Monsieur Wallenberg Nerio a toujours voulu garder ses murabizi ko iteka Nerio buri gihe yagiraga ibanga uyu mugabo se twigeze duhura na mbere we mwari mwarahuye wapi ntitwari twarahuye En conclusion, personne ne... mu magambo make musore nta muntu ukuzi ikimenyetso kiri kari wowe kuko cyo urakeka turi ibigori gisha batangiye guca imitungo tugeretse tumenye icyo tugiye gukora mureba Monsieur Kwan siko bakwita yego William Kwan. Admirez votre parcours universitaire, Princeton, Harvard. Nerio yakundaga uburyo wizemo muri kaminuza wize Harvard umenya mama wawe atewe shema nawe sha. Uracyazirika cravate yawe mu gitondo ugacekinga ipfundo ko rifunze flash. Nerio yarabimbwiye. Nerio m'a parlé de chacun d'entre vous. Ndetse Nerio yambwiye buri umwe muri mwese mu bari hano. Munyizere rero. Nerio avait prévu vos réactions. Peu de temps après mon adoption, il a transféré la totalité de ses parts dans une anstalt basée au Liechtenstein. Nibwo yaje kunyohereza muri Liechtenstein. Pouvez-vous expliquer à nos amis? Oui, Mr. Wallenberg. Wabisobanura inshuti zawe. Ukorana. Eh bien, les parts sont opportunes. Imigabane ya Nerio rero. Autrement dit, c'est celui qui possède physiquement ses parts qui est le propriétaire. Nyine nk'umuntu ufite imigabane myinshi ya Nerio. De cette façon, la société peut être transmise. Ubwo na société kuko Nerio ari we wari ufite imigabane myinshi. De succession. Nta kindi nta n'imisoro atanze kuko ari ufite imigabane myinshi uyu mwana niwe ugiye guhita yizungura imigabane yose ahita yitsindira très précisément 10% by'iyo migabane qui se trouve dans un lieu que je suis le seul à connaître muri iyo migabane hari 10% ritsimbyano ngenzi genyine wa peke sicyo kimenyetso mwari mukeneye maintenant si vous voulez toujours contacter vos avocats nimara kuzana iyo migabane nkaza nkayishyira ku yindi iyo migabane 10 mwabuze mutazi ngibahe yahishe ninje genyine uzanira cyo ni ikimenyetso gifatika kari uko yayimpaye je n'ai surtout pas nimba mutabyizera muhamagara abavoka banyu baze tuburane mwabaginga mwana navuganye na Penny Winkle il n'y a aucune chance d'obtenir un rendez-vous avec l'héritier nta bundi buryo ngo rendez-vous yaboneka mu cyumweru gitaha Votre objectif n'est tout de même pas de diriger le groupe. Je n'ai qu'un seul objectif. Njye mfite intumbero imwe yonyine. Découvrir qui a tué Nerio Winch. Shaka umuntu wishe Nerio Winch. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, sa mort reste accidentelle. Kugeza hari umuntu ugaragaje ko urupfu rwe rutari impanuka. Niko byizera siko bwari impanuka. Je crois que quelqu'un a décidé de prendre le contrôle du groupe par tous les moyens. Ahubwo ngenda cyeka umuntu washaka kwigarurira iyi groupe uko byagenda uko ariko kose aka kazi. Monsieur Winch? Monsieur Winch. Je suis désolé, mais il faut absolument que je vous parle. Nukuri kw'Imana nagira ngo tuganire ariko basi sorry Condoleance. Fajya bahita bamwica. Hey! Bahita bamwica. Meyera cinjira kivuga ati tuvugane bahita bamwica. Kumena hakuno bona umwica nyaraminutse. Bona umwica nyaraminutse. Debe kurikira. Hey! Kurikira ibyo kurikira. kurikira mwica nyaramubura yi hey kira nyuma ye shawe ndetse mufata
Monsieur Winch, je vous prie de mumbabarire boss, mumbabarire kumbe n'umusirikare Stefan Malkas ninjye ushinzwe umutekano hano indani harimo umwicanyi kumena urugi asama umukecuru. Pourriez-vous m'expliquer à quoi vous jouez? Mwambwira ibiri kujya mbere hano. Miss Pennywinkle. Utubabarire Miss Pennywinkle we. La fameuse Miss Pennywinkle. Cyamamare ka Pennywinkle. Monsieur Winch. Byiza gura nawe Winch, reka nisoreze ibyanjye mu mahoro. Alexander Meyer yakoraga mu kanama muri departement ishinzwe finance. Ndabivuga ngo iki mu kinyarwanda we. Travailler. Il m'avait laissé un message ce matin, très nerveux. Yari yasize message mu gitondo. Savoir si cette histoire d'héritier était vraie. Ngo yashakaga kumenya nimba inkuru yishe y'umuntu inyuma y'umuntu ugiye kuzungura ari ukuri. Ndakeka polisi batari buze kubikunda. Mr. Meyer. Je vous passe Monsieur Korski. Mr. Koliski ndamufite muvugane kuri telefone ya Meyer yarayitabye yumva Koliski wa undi basa nkabaho banga. Koliski. Entre Meyer et ce voyou. Niki aho cyatuma Meyer ahura na kire kigoryi. Absolument. Koliski uyu munsi yari yansabye ngo duhure. Reka. Hey. Mwana isasu ajya muri company. Shares afitemo nka 40%. Umunsi mfitanye rendezvous n'uriya mugabo. Ngankurikiranya kubaho. Yaje hakuno kureba uwo mugabo. Basa nkaho bahanganye mu migabane mu makampani. Murekaze mwana, murekaze we. Dore gasura da. Mugwaneza Raymond Kota. Veuillez l'excuser. Babarire mwana. Mabari uriya mugabo. Iteka rikakora akazi ke. Tellement rare de nos jours. Cyane nk'uyu mukobwa muri kumwe wa mukobwa bari kumwe do. Wa mukobwa asiza mutera urushinge bikarangira agiye muri gereza ari kumwe hano n'umugabo. Na Koliski bisa nka Koliski yari yamutumye. Yarebye ninja yahitabaye bagiye kuyifata ku ngufu kumbi kari agatego do. Divine. Namona. Prenante. Yarenze uriya mwana. Je vais racheter le groupe W. Ngiye kugura iriya groupe yanyu. Groupe W ngiye kuyigura. Ni W groupe. IMX. Niko bitekereza. IMX. Ça vous dit quelque chose? Urumva iryo zina aranguriza. Cyane nyine wararyumvise. Cyenge na nshora imari yanjye hirya no hino. Ubu tuvugana rero. Dufite imigabane ngahe? 6% du groupe W. Mfite imigabane 6% muri iriya groupe yanyu. Ce fonds d'investissement? Kandi urabizi ubwo nyine ugomba gushoramo ninde njye. Semaine je me porte acquéreur de toutes les actions. Muri migabane yose yacaracaraga ku isoko y'iriya groupe yanyu W narayiguraga. À qui les acheter? Ubu rero nzi uwo tugiye kujya tubona. Urakoze. Shimira Meyer aho. Vous êtes parfait. Wese uri intungane. La mort de Nerio a déstabilisé les marchés. Wenda urupfu rwa Nerio rwatumye isoko rivumbagatana. Alors aujourd'hui je passe à la vitesse supérieure. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye gushyiramo akantu k'akamanyeri. Dans exactement 20 minutes je vais annoncer mon OPA. Mu minota itarenze 20 ngiye gushyira mu cyamunara. Je vous l'annoncer de vive voix. Nagira ngo rero mbikwibwira amaso ku maso. Plus élégant. Urebe icyo wakora. Le trafic d'armes a apporté autant. Je sinarinzi ko imbunda ariko zibamo amafaranga angana gutya. On dit toujours que Bundi baravuga ngo milliard est suspect. Gukora miliyari ya mbere ni ibintu bigorana leta ibiguhiga n'ibiki byose. Exactement. Icyumweru bibiri hero uyu munsi. Nzaba nyoboye iriya groupe yawe. Groupe W. Oubliera mes erreurs de jeunesse. Amakosa yanjye yo mu bwana. L'unité que vous cherchez est des moyens plus efficaces. None urashaka gukosora amakosa yo mu bwana yakosora muri. Et là vous pouvez. Niba ushaka gukosora amakosa yo mu bwana wafashe izo miliyari 13 ukagenda ukazitanga muri UNICEF wa mugeni wumve. L'unité que vous cherchez est des moyens plus efficaces. Donnez vos 13 milliards à l'UNICEF. Genda ufate izo donnez to 13 milliards ya UNICEF. Zifata ugenda uzitange muri UNICEF wa mukinga. Jya gufasha abantu. Tout le monde oubliera vos erreurs. Karibwo buri muntu azibagirwa amakosa wakoze mu bwana bwawe. Un peu de chance on vous donnera même le prix Nobel de la paix. Ko wasanga nyuma na nyuma bazanagwa n'igihembo cya prix Nobel. Hey! Ko wafashije abantu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Kubera iki sundi nabikora? Je vais commencer par vous. Buri kintu n'igihe cyacyo ariko bwa mbere ndabanza kuri migabane. Le capital. Uzi n'ikindi uri kwangiza igihe cyawe. Kuko ndacyafite 60% by'imigabane y'iriya kampani. Nkurikije ibyo numvishije. Ntabwo ibyo bintu wabigaragaza. Ibyo ntubigire ikibazo. Byo gusa. Ibyo byonyine. Hakuno. Kumbe ya ninja. Très doux, s'il vous plaît. Ndakwinginze ugende gake ya ninja isiza muri sauna massage.
Savimbi niwe ujya umbwira ngo uzi body to body, nimba body to body ari ibiki? Imifungo ye yashiriye. Rapide comme déjeuner. Ko musangiye vuba. Puis mon passage en prison, j'ai un peu perdu l'appétit. Kuva najya muri gereza nabuze apeti. Prison? Wagiye muri gereza? Kandi niko kasize kamuteye ibishinge kamutega n'ibiyobyabwenge. Wakuniga nka Très jolie fille m'y envoyé. Hari umukobwa mwiza watumye bamfunga. Ni ibintu bisanzwe. Undi yamwogoshaga ubwanwa. Une nuit très agréable. Nyuma y'ijoro rya danje shana yise nanamubura. Sans souvenir dans mes poches. Ariko yansigiye akantu mu mufuka wanjye ntazibagirwa. Arabinogeje. Uwo mukobwa muzi w'ikisi. Kandi n'uyu. Rien. Ntacyo tu sanze akorana na adversaire. Particularité. Gusa hari ikintu kimwe mwibukaho pe. Grande beauté sur la fesse gauche, je crois. N'akantu yari afite ku kinini cy'ibumoso. Je crois que je vais changer de masseur. Reka njye gushaka undi mu masero uza kumaso. Hakuno. Yicano. Nisoma mbike wande. Déshabillez-vous, allongez-vous. Nawe kuramo imyenda uryame hasi ndaje nkumase nimba ubishaka mukinga. Ndaje kobwa co. Dokado. Rolls Royce. Que tu poses sur cette fille, Freddy? Uriya mukobwa umenyeriho ibintu byose bishoboka Freddy. Ufite umupampe witwa Freddy. Arrêtez, cette jeune femme a décidé d'appeler nyuma yuko afungishije un ami en lui indiquant l'endroit où j'étais détenu. Elle est peut-être tombée. Yabwiye n'abana aho bari bunsa. Amoureuse de vous. Hanyuma wabona yaragukunda. C'est parti du piège. Un piège pourquoi? Ebe. Je vais bien pas le découvrir. Cyane n'umutego nari naraguteze ngo uzambone vuba cyangwa bitinze. Tuvuye aho ngaho tugaruke muri Croatia. Bereho imyaka 3. Bereho imyaka 3. Ebe. Wa mugabo wari warareze Nelio nani Lalgo yari yitabye Imana. Hakuno. Wa mwana bakuranye we yari yaragiye mu gisirikare afite utuntu tw'utunyenyeri tumumurikira ko nje wajyayo. Nakoye. Nta giti kigororwa gishaje ukigoroye urakivuna. Ngiye wapi rwose. Tu vois, ils ont touché à rien. Ni ibintu bitarahindutse mwana. Défends pas. Myaka 3 dusubira inyuma bimeze bitese musirikare rimatango. Hakuno. Tu finis quand? Dans 6 mois. Soje ryari mu mezi 6 ashize mwana nibwo nasoje kose. Hakuno. Wa mugabo wabarize yari yapfuye. Et les photos de la soirée chez Vlatko? Yisi yafoto yo mu kirori cya Vlatko. C'est dans un autre album. Oya izindi ziri muri ya album y'icyatsi reka njye kuyizamo. Aribi samuka hejuru. Zikuranga amafoto yo mu kirori cya Vlatko. Ni Nelio nako ni Lalgo. Bino bibaye Lalgo winch. The hair apparent. Shaka no kureba. Raka box kaguye kari mutuntu yaje anakiraga yinja gato kanzi ni Lalgo. Na wa mwana bamwadoptanye we yaje kuba umusirikare yaje gukorera igihugu. Me dire où il m'avait adopté. Ntago yigeze avuga ko yanyadopse. Aha niho mwankuye cyangwa Lalgo yarabibonye. Mfite uburenganzira bwo kubimenya hana aho bamwadopse. Rebe ajana ni Lalgo Stonova Bele Gorumbise. Voljava usvojenoj deci ujdu njihova dosije. Abana badopse nta madosiye yabo tuba tugifite yaje kubaza amakuru. Naturutse kure mabuja. Budite ljubazna, pusti. Basi wankoreye faveri gato ukareka nkareba mu byandiko byanje ho gato. Ni ukuri ni ingenzi kuri njyewe. Zakon je zakon. Itegeko ni itegeko ntago narirengaho wapi. Kandi ngo itegeko rirushibuye kuremera. Gatinze bahagaruka ninjoro. Nimba banyimye ibyandiko ku neza reka mbifate ku nabi si ibintu bisanzwe. Byo nabyo. Hakuno. Rebe. Maboko hejuru wa mujinga baramufata. Kora icyano. Feri ya mbere nuko bamutwaye. Ni imyaka 3 ishize.
aha Largo nani Neriyo yari akiriho none Neriyo yapfuye nabanje kujijinganya ngo nze kugufunguza ndangije nkugirira impuhwe wakoze ukuntu nyine uza gufunguza umuntu ugatanga amafaranga nk'ingwate ni amakuru meza cyane amabi naje kumara ijoro hariya muri orphelinat jya muri archive migamo ibyandiko byawe narebye buri hamwe narebye ahantu hose pe nyuma y'uko wansize ariko nta byandiko byawe byari bihari Largo wabona hari ahandi bishobora kuba nabajije ibyandiko nta byari bihari mwana wapi mbabarire mwana Largo je suis désolé Largo. Hey, Kifaransa kuntu nyuma. Avez-vous lancé une EPA sur le groupe Winch? Uravuga makuru atangize comment ku kibazo kiri muri Winch. J'avais une grande admiration pour Nerio Winch. Cyo bundi uriya musore naramwemeraga Nerio Winch na uriya musaza naramwemeraga ariko uyu munsi. Cyenje kujya mu cyamuna. Peut arriver de mieux au groupe qui porte son nom. Cyo ikintu cyonyine nakwemera nuko basigarana izina ryabo. Hanyuma n'iki kintu ugiye gukora? Je vais aller m'acheter quelques. Cyo kugura imigabane n'ibi buri kintu cyose gisirikira ku isoko kivuye muri iriya kampani ndakigura. Mwana uriya muginga ari gukabya. Oui, parce qu'avec le jeu de minorité de blocage, Korski je nicyo bita gukina nyine iyo umuntu akinnye natwe tuba tugomba gushaka uburyo tumuhagarika. Devenir un véritable poison. Je propose qu'on trouve un accord. C'est le plus raisonnable. Giye kubabwira ikintu cy'ingenzi twakora ariko ni icya danger. Non. Ya. Qu'est-ce que vous suggérez? Uragira ngo dukore iki rero? Une contre-OPA sur Korski. Tugiye gushaka uburyo icyamunara tuyihagarika. Je ne demande rien, vous. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Que Korski préparait un. Neriyo yari abizi ko Korski ari gupanga kugura iyi kampani ibyo yari abizi. Nous avons préparé notre défense. Twari dufite uburyo tuzagira gute tuzidefandamo tukirwanaho. La meilleure défense c'était l'attaque. Sauf que vous allez vous twari tunabizi ko azatwataka. à une société fantôme. None se ugiye kwataka société fantôme kampani iraho wajyaho ni umuzima igenda. L'actionnariat de la Kursk est réparti en une multitude. Uriya mugabo yakwirakwije igihuha ku buryo kampani igiye guhomba tukabura amafaranga bikarangira tugurishije imigabane yagahita yigura kampani ikabiye gute. Entourage de Korski. Niyo mpamvu tugomba kugira ikintu dukora rero. Pion qui est? Je namushyizeho maneko wanjye maneko we. Ibyo ntago ari ngombwa. Le résultat compte. Résultat compte igisubizo kiri buve muri cyamakuru uwo mu maneko ari butuzane niyo ya ngombwa ibindi ntaribi. Le secret le mieux gardé de Korski. Hakunaza kubereka. Et mon cher Kwan. Mensiye kwani nkuko ubibona. L'actionnariat de la Kursk n'est plus si opaque. Uburyo uriya mugabo yaguzemo n'imigabane afite muri iyi kampani nabyo byari ikibazo. Acquis des options sur 19% des actions. Notre turacyafite muri imigabane 19% mu migabane ashaka kugurisha dufitemo 19%. C'est une surprise totale. Turamutse tuguze imigabane afite nibwo ibintu byose byaba bikemutse. Et une victoire écrasante. Tukaba turamutsinze. Pardon Balmo. Vous savez que la loi oblige de faire savoir à l'entreprise visée qu'elle fait l'objet d'une OPA. Korski a amplement le temps de trouver une part. L'OPA est lancée par un simple particulier. Il n'a pas besoin de l'annoncer. Ils ne le verront pas venir. En vue de nez, j'estime cette opération à 3 milliards. Vous avez cette somme sur votre compte? Moi non, mais... Moi? En tout cas, je sais pas. Les banques, là. William, vous allez lui prêter cet argent. William, ufite banki urabizi ugiye kutuguriza miliyari 3 z'idolari. Vous préférez que Korski nous mange tout cru? Urashaka Korski turya turi bazima? We uri kunsaba miliyari 3 z'idolari we. 3 milliards un gars. 3 milliards sorti de nulle part. Alors là vous rêvez. Jenya gurisa cyana nk'iki gice kikiza muri business kitaramenya na business reka barabe. Au moins l'assemblée générale. Reka tubanze dutegereze inama rusange yo kuwa mbere. Ntabwo dufite igihe kingana gutya ariko. Risque sans aucune garantie. Jezo risque nazo nafata ntafite garanti mutamaye garanti ngo menye ngo birasaba ko nyine mumbwiye muti nitutakwishyura bizahuriramo n'iki ngiki cyangwa iki. Et si à titre de garantie, je vous porte les parts de mon Anstalt, monsieur Kwan. Ninguhereza nk'imigabane ihwanye n'izo miliyari 3 ukaba uyibitse ari cyo bigutwaye Mr. Kwan. Est-ce que ça vous irait? Ari cyo byaba bigutwaye umwana iyo migabane arayikuraye. Gatinze yorera kayijuguru.
De retour avec les parts dans... uriya kayijuguru ndaza kugaruka mu masaha 28 ngarukanye imigabane. La situation Largo. Sawa urakoze Largo. Ça vous voilà passer du statut d'un. Ni wowe ugiye kudutabara n'ukuri iyi case twari tuguyemo. Bose baba bafite mu tugabane ariko duce umwana ni ufitemo imigabane myinshi kubera se yayimusigire. Téléphone que vous a remis Miss Penny. Ako mpereza telefone Miss Pennywinkle yaguhaye turebe. On a vite fait de placer une balise dans ce genre d'engin. GPS yabihagije ngo bagutracking bamenye ahantu. Berklin. Ndabona ntari bi akira. Akuno. Sécurité. Ntago biri buze koroha mwana ubanguka. Vous aimez les secrets comme votre père. Ese ukundi banga nka papa wawe cyangwa? Sorry. J'ai passé 20 ans à ses côtés sans jamais souffrir. Je namaze imyaka 20 ndi ruhande rwa papa wawe. Ntanazi kubaho pe. Papa agira ibanga musore. Tuvuye tugaruke New York. Imyaka 3 mbere yuko tugera uyu munsi. Ndarigo yari ari hano. Nani Neriyo yari ari hano. Se wallahi gari kwa mwadopse. Ni nk'imyaka 2. Se yari hano kureba. Abona cyara rigo cyari cyaje hakuno. Muri New York. Uretse. Munyangane ho gatoye, munyingane. Mugabo yarabitse umwana mwibanga avuga ati ni wowe uzanzungura sha. Niko menye uyu tarabyaraga. Je t'écoute. Ndakumva, je t'écoute, mbwira. Moi icyuma nk'impano. Mon dossier de l'orphelinat, je le veux. Ibyandiko byanjye byo muri orphelinat ndabishaka. Byuvuga nabyo nzi wa mwana. Nagiye kuri orphelinat nibwo yaravuye kuri orphelinat cyane. Ninde yabikubwiye? Byibagirwa ariko nagiye. Mon dossier c'est le seul qui manque. Ibyandiko byanjye nta byari bihari. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankuraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. T'aurais dû m'en parler. Wakabaye wambashije warwana. Wakabaye wambashije. Ntukanshige. Rien voulu me dire. Wese ko ntacyo wambwiye. Winch, Largo. Uri Winch Largo. Fils. Uri umuhungu wanjye. D'importance. Nta kindi kirenze, nta kindi kingenzi. Parti en passé. Ahashize abari ahashize. Nta kindi kingenzi. Ce dossier, c'est la seule chose qui biriya byandiko nicyo kintu cyanjye cyonyine mfite. None warakijyanye. N'ibyandiko byanjye bivuga kuri byo navuye. Ni amateka yanjye. Vous allez me le rendre. Uransubiza ibyo byandiko cyangwa? Uratekereza uri icyo warwana? Mon dossier. Je nshaka ibyandiko byanjye. Dossier. Je veux mon dossier. Je n'ai pas. Ntabyo mfite. Je n'ai pas. N'insulte pas ton père. Kandi ntutuke ko warwana ntumenye. Vous n'êtes pas mon père. Ntago wigeze uba papa. C'est pas toi qui décides. Ubu ntago ari umwanzuro wawe ngo urawufata. Ntago ari ibintu ufata umwanzuro ngo ndisiko cyasi ndisiko warwana. Cyana kiva cyarakaye cyamenye ko bacyadopse. Mpereza ibyandiko byanje muze. Narabitwitse. Fana icyuma tera hakuno. Cherche-toi un autre héritier. Ubwo genda ushaka undi uzakuzungura rero. Kiyo nshinguke. Sinigeuze. Ebe. Munsi. Ngabo yapfuye. Shishe.
mwana yaraje hakuno iyi filime witonze aje hamwe bamureze. Si Ossip était encore là, il t'aurait interdit d'écouter un truc pareil. Ebe. Message. Tu restes combien de temps? Message yanjye wayibonye uzamana n'igihe kingana iki? Il a déjà appelé il y a un quart d'heure. Freddy yahamagaye mu minota 15 ishize. Sano, hamwe bamureze mwibuke se we yarapfuye. We yarapfuye. J'ai récupéré des infos sur Naomi la copine. Hari amakuru ngufiteho kuri Naomi. Wa mukobwa kwa Kolis. Impliqué à plusieurs reprises dans des affaires de guerre économique. Uriya mukobwa yivanga muri business mba kenshi. Et on sait pour qui elle travaille? Oui, pour l'argent. Akorera nde? Akorera amafaranga nta kindi. C'est sa maîtresse depuis un mois. Kolis se bamaranye ukwezi kumwe. Elle a disparu depuis ce matin, Korski la cherche pas. Ariko muri iki gitondo yayisabura yamucitse. Nawe ntazana. Ibyo biza utese. J'ai toujours eu de bons informateurs, Nerio. Yiteka morana abantu bama makuru Nerio we. Kandi na Nerio nicyo yankundiye sori Largo. Uyiteho mwana Largo. À bien réfléchir, je crois que je ferai comme Nerio. Hakuno. Je sais, c'est idiot, mais j'imagine mes cendres s'envoler dans le vent. J'ai l'impression que je serai libre. Que les trois dans une petite boîte. Et moi, tu crois que je le serai encore? Libre? Toi, Largo. Il a bien réussi son coup, lui, hein. Même mort. Byose yarabikemuye na nyuma yo gupfa aracyamfatira imyanzuro y'umugabo. Umve. Rwana hakuno. Va te coucher. Je t'ai fait ton lit. Jya mu cyumba ujye kuryama uburiri bwe buragutegereje mwana. Umve. Hano ni mukecuru vuye kuryamisha kiriya cyavuye ku kazi kibabwira kiti ngenda bazaniye imigabane ihwanye n'izo miliyari 3 bahita bamufata umukecuru hano cyewe karabaye mukecuru hey musara kirano bari kumutrakinga bari kumuhiga karabaye yebe ye kingurano sore bari kumutrakinga baramufite. Reba kuno Mastercard niyo bari guhiga Mastercard umwana yayisize Larigari mukecuru mukecuru ni wamureze très coopérative. Ugiye kwemera gukorana natwe sibyo mukecuru? Uwe Largo. Uwe Largo Larigari Largo ari hehe? Yandikiye mukecuru ati giye kwijwi uze kunsangayo. Hey nako ngiye kwijwi ndaje ngiye kukirwa ndaje ahubwo ati ngiye kukirwa ndaje mwana yafashe ubwato kare yanacomotse kare yiruka koko fast ebe ajan hey pause gake aje kukirwa.
yaje ku kirwa yinjira mu kirwa indani dore ikirwa do dore ikirwa do kirwa mindani harimo ikindi kirwa si umwana aha niho yabitse imigabane ni iki cyangwa sinzi. Les derniers mois ont quitté l'île en 1908. Umonko wa nyuma wabaga hano yahavuye mu 1908 1908. Idéal pour se ressourcer. Niho hantu honyine bacikiye cya cyorezo cy'imbeba kigeze gutera ku isi. Yigeze kuhazana nande na Nerio. Hidalgo. Désormais, nous viendrons ici chaque année pendant un mois. Tuzajya tuza hano ku kwezi buri mwaka. Je t'apprendrai ton futur métier. Ubwo nzajya nkwigisha ngo business zikorwa zite wa mwana we. Nako. Hey! Jano. Zeni bwa Jano afata ibyandiko. Ya migabane. Hari imigabane yatsimbye. Bari impapuro mpesha mwenda niko bazitari. Ya Jano. Kufre fori irafunguka. Kufre fori kumbi cyacyo yari yarasubije muze yari yarakigize gute? Yarakizanye. Nakoze Mr. Winch agifungura. Tayari. Wa musekirite qu'on attendait de vous. Ukoze ibintu tutacekaga. Vana miyo migabane neza neza uyimpereze ku neza. Vana icyuma. Tera ikigaba mu rutugu. Brett. Hey. Pour qui tu travailles? Ukorera niwe nkorera Mr. Winch we harundi se nkorera. Lâchez ce coton. Shira icyo cyuma hasi. Et moi je vous ai donné un ordre. Nakwajije shira icyuma hasi nyine. Ngiye sinagusubije. Je suppose que tous ces gens travaillent pour moi aussi. Narinzi ko nanjye abantu bankorera. Aba n'abakozi babizera. Vous touchez une prime de risque. Yizere kubwo. Ufite impamvu. Cyabaye. Bagabo. Bantu bapfa amafaranga we muretse kurasa. Muretse kurasa. Hey. Faya. Nasa hejuru. Ahita bashabuka. Hey. Bashakaga kumutwara imigabane bakamwicara cika. Cika ibyo. Mwana afite kuntu atondagira ibikutagero n'inkende do. Hejuru y'inzu umwana araciye. Baza hakuno. Maintenant on peut le tuer. Ubu noneho twarasingegera. Ugasani. Ubwo bamaze kubona ibyo bashakaga, batubu noneho twarasimbebo. Hey, mwana aracika. Vie yamwisigiriye imitungo bari gukomeza kuyimugigiraho. Musaza amwe adoptiye kugera imbere ataraje kure baramufite. Hey. Baramufite. Taraje kure. Baramufite karabaye. Aya. Je tugire. Kini iki byose. Rebe. Mwana baramufite. Hey. Kira gutya. Cyana aranyerera. Yaraguyeyo. Aho u Rwanda ruherera isi yose ubundi ni u Rwanda. Ntago mwajyaga mwumva kera bavuga ngo u Rwanda rwiyo muri aho se. Umwe naragiye Burayi ngo u Rwanda rwiyo muri aho. Ubundi isi ni u Rwanda. Rwanda ni isi ni isanzura ikigabo kimushyira muri tageti. Fire! Cyamwa isasu. Hey! Cyari igisekirite cye. None kiramurashe. Sasa icyo kigabo kiri gukorera nde? Nuko yahanutse. Shomeka amazi. Murashumenye umutima w'abawumenye. Kigabo gicaho. Kiturije.
rebe. Tu aurais dû écouter ton instinct, Largo. Amwana wakaba wumvisha umutima nama wawe. Bien que quelqu'un tirait les ficelles. Wari ubizi uko byanze kunze hari umuntu uri kugwatiriza ngo uze hano. Qui voulait que tu ailles chercher. Hari umuntu wagira ngo uzutwara iyi migabane. Tangiye kumva ijwi rimubwira ryande rya Nerio. Rya Nerio. Et maintenant? Rero ukuntu ibintu bimeze. Qu'est-ce que tu comptes faire? Uri gupanga gukora iki? Umwana arakanguka ntago yapfuye. Yewe. Cyewe. Mugabo ntago yapfuye. Gasani. Kabi karimenya ntambwe igira umushumba. Iryo joro yahise yicome ku bwato agaruke. Gusa imigabane yagiye kuzana barayimutwaye 10% n'imigabane myinshi bazi nko muri MTN wagwamo nk'10%. Hana garutse mu rugo wa mukecuru wabareze. Hana hey Hana we kujyana n'inzira gushya sanze ibintu biri gushya. Cecuru nimba ari Cecuru hakuno yanahwereye. Cecuru yahwereye. Nimba yapfuye. Ya mukecuru yanapfuye bitagenze neza. Mukecuru sa nkaho yapfuye. Yitabye Imana. Yarababaye nk'abajinga. Iyo bantwara shares basi ibindi bakabireka. Kareka kwica n'uyu mukecuru wari wisaziye n'ubundi. Ko atari bumare kabiri. Yarababaye genda karamwishe mushinyado. Hey cyo bita umushinya. Ni ibintu bikurenga nyine ukabura ikintu wabikoraho. Sori imigabane barayitwaye, mukecuru baramwishe, sora abagambanya afite ni benshi. Byayereka umukobwa agambana bigera kuri se baramwica. Bigeze ku musekirite we wa kampani y'umusekirite wari waragambanye. Sinzi. Gusa hari ukuntu ubona ibintu nta kintu wabikora nyine ugahitamo kuvumira ugacicika. Ukazika ndani ya moyoni. Cecuru yamurekeyemo aho n'ubundi aba ari ukubatwika ahiremo aribi. Gusa umusore nyine arabizi ko ahemukiwe agambaniwe. Arabizi. Kandi buriya ngo ukugambanira n'ukuzi n'ukurimo. Ikikurya ni ikikurimo. Comment ça a disparu? Il devait rentrer hier soir. Akuno. Yaranahwereye. Comment ça a disparu? Il devait rentrer. Shaka kuvuga iki ngo yabuze. Yakaba yashishoro ryashize. Sinabashije kumugeraho. Nta nuwamenyana. Ibi ni imikino mwana je nari mbi. Iyi nama rusange tuyikansoringe tuyihagarike. Tushake nyine urwitwazo. Kugira ngo abanyamigabane bapanike. Sibyo Kowalski yashaka. Ariko n'ubundi ntacyo ufite cyo kubikora. Iyi kampani iri kwangirika ariko. We ibyo ndi gukora byose ndi kubikora mu nyungu za kampani. Je ntago ndi nkawe ufite inyungu ze bwite. Bisa nkaho ariko wabuze control. Largo Winch est le seul moyen d'assurer la pérennité du Largo Winch niyo mahirwe yonyine kugira ngo turokoke. Icyo batazi nuko n'imigabane bayimwe ibyo wa musekirite. Et vous n'avez plus qu'à prier que l'héritier soit présent.
Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose qui puisse nous arriver. Votre Largo, Vinslav, s'est évadé d'une... mwari muzi ko Largo Vinslav se yacitse muri gereza yo muri Amerika y'Amajyepfo. Depuis ce matin, il fait l'objet d'un mandat. Bamushyizeho mandat de recherche mpuzamahanga. Ibyageze hano mu gitondo amakuru meza. Tugiye kumuhiga tumubone. Urakeka se uyu nguyu koko ngari buze gutabara company? Inama n'ubundi zabeje nk'uko twari twabipanze. Dufite amasaha 28 kugira dushaka igisubizo. Nimba yaracitse muri gereza sibyo ni ibiki? Kumba umusore deruka yahwereye. Bana murashi. Здраво, Ларго. Нgiye gukanguka muri aho Largo. Косони. Не бrini, ni ja tebe nisam napravila. Ntugire ikibazo sinakwibukaga. Tebe. Na kraju nisam obišla u zemaljsku kuglu. Jesi nigeze mera nkayo ngo ngende ndebe isi. Hala sam ordinaciju od oca. Ngiye ubuganga nabwigiye kuri papa Marina. Predajem. Kobwa umenya barakuranye muri karitsiye yakuriye hindukira. Bamubomo isasu ry'urutugu shaho. Vidite našu kraj puta. Byaraje niwe wakubonye ya tatuwaje bari kumushushanya nta jisho ririmo barishyirishijemo isasu do. Ne, on est liés sam. Ntago njya mpfa gutsindwa gutyo gusereka. Šta se desilo? Byagenze bite? Ništa se ne sjećam. Nta kintu na kimwe nibuka. Wapi? Kuko umusore nta kintu yibuka. Prosti. Babarire mwana. Babarire do. Ikibarongera bakigambanira. Cyonzi cyo. Kumbe hakuno do. Soma mbike n'umupampe. Shiraho telefone irasona. Non, monsieur Kwan, non. Oya mense Kwan. Peut-être. Sinzana ari ndabiyamye. Wa mupampe. Telefone yongera sona. Oui. Yego. Largo. Merci mon Dieu, merci. Merci mon Dieu, merci. Urakoze mana yanjye urakoze n'ukuri. Hakuno. Tu es où là? Uri hehe? Paradis. Ndi mu ijuru. Va falloir que je me sorte de là, Freddy. Gusoroza kuntwara umvane hano Freddy, sibyo? J'ai passé l'âge que je te ramène à la maison. Jinge nagukuze ku buryo buri gihe ntazajya nza kugutora. Hakuno. Ebe. Je viens avec vous. Ni ngombwa nje nawe tujyane cyangwa? Laissez-moi faire, Gauthier. Ibireka mbyikemure Gauthier. Kambyikemurire. Hey! Largo arashaka kugaruka. Hano kundi indi migi bayamamaza mu Samsung, Panasonic mubibonye. None mwe ndababwira ngo muzana amafaranga namamaze ko nkora guhera ku 100 ngahe katari menshi naragera mu mamiliyoni mwaza. C'est les bureaux du groupe en ce moment. Kumbi wa musekirite. Sinshaka ko bizarangira amaye nka Meyel. Largo est vivant. Largo ni muzima mujinga. Vous l'avez raté. Wamuhushije kumbi tayari. Uwo Largo yarazi katakiye niyo mugambanyi. Je peux vous dire où il est. Ariko nakubwira ahantu ari. Iki? Je ne comprends pas. Ntabwo ibyo bintu byumva. Je ne comprends pas. Largo m'a tout raconté. Wa mujinga Largo yambwiye byose umbwira gutyo. Ski. Ok, qu'est-ce que vous voulez? C'est urashaka iki? Nayo Winch est mort. Nayo Winch yarapfuye. Son fils est en cavale. Umwana we yari hanze ari kwiruka. Les carrières sont un peu bouchées. Carrière yanjye urumva iri kugaragara neza. Largo est le seul et unique atout qu'il me reste, le dernier. Et je compte bien m'en servir. Je mfite umupango uburyo uriya musore turi bumushyire hafi. Vous n'avez rien du tout. Ubuze uyu mwanda wa mujinga. Largo yapfuye witangira kunkina ibyo twapanze nge nawe urabizi uyu n'umugambanyi. C'est moi. Ndabizi kuko ninjye wamwiyici. Ndabizi nanjye. Une balle. Isaso rimwe. Tiré depuis un hélicoptère. Wamurashe uri muri kajugujugu, muri dans la mer, vous avez cru. Arangije agwa mu nyanja. Ukeka ko yapfuye. Sibyo? Mais qui a bien pu me raconter tout ça? None se wa mukaritase urakeka ibyo nabyibwiye. Kuki uretse? Kandi koko niko byagenze. Je ne discute plus avec vous. Désormais c'est votre. Sinzigera nongera kuvugana nawe. Genda guhera uyu munsi uvugane na boss wawe. Je byanje nawe tube tubikwamye. Hey! Kigo nimba gifite boss we. Debe. Hakuno.
ejo mu gitondo ni inama rusange y'aba board member abanyamigabane muri kampani bavuge bati kampani turayigurisha cyangwa iki hakuno rebe. Vous êtes attendu. Surtout ne faites pas de conneries. Ciao. Njya nibaza ngo hariya ababawunsa baba bahagaze ku ma night club cyangwa ku tubari agusatsa akagusangana nka pistori yayimaze iki yayikwaka byagenda bite. Porte la dernière touche à mon discours de demain, rien de tel que de s'imprégner des lieux, vous ne trouvez pas? Je ne suis pas un spécialiste des longs discours. Ne me jugez pas. Ntuncire imanza. Les apparences sont parfois trompeuses. Kenshi ko umuntu agaragara bishuka abandi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le groupe. Je nabikoze ku bwa groupe ibyo nakoze byose. Et si j'en crois ce que Marcus m'a expliqué, vous êtes kandi ni Marcus ari umuntu yakwizera. placé pour me faire la morale. Ntabwo ari wowe ubinyigisha ngo mwize. Nerio Winch, c'était dans l'intérêt du groupe. Ese no kwica Nerio Winch byari mu nyungu za groupe. Uriya musaza yari arwaye, arembye ari gupfa ntabwo urabizi. Ariko waramwishe ntiyiyishe. Je garde la maîtrise du timing. Igihe nagombaga kugikontororereka. Jamais je n'aurais laissé les rênes du groupe à un garçon comme Largo, un aventurier. Nta nubwo nasigiye groupe mu biganza by'ikigoryi nka kira cyana ngo nirarigo reka. Hey, c'est des drôles de méthodes. Buryo ukoramo ibintu biratangaje. Capable de succéder à Nerio Winch. Nimba ari umuntu wazungura kampani ya Nerio Winch n'iki ahari. Mais il va falloir convaincre l'Assemblée Générale. Ariko uraza kubyumvisha inama rusange. Dernière carte grâce à laquelle je suis sûr. Didi karita ya nyuma yo gukina kugira ngo mbe nsinze nsigaranye turufu yanje. Oh, Monsieur Kaplan. None Mr. Kaplan. Kapironi we. Où est notre ami Largo? Nshuti yacu Largo irihe? Où est notre ami Largo irihe? Me téléphoner pour me dire où je dois aller le chercher. Ngaraza kumpamagara mbwira aho ndi bumusange. Combien? Beaucoup plus que ce que vous avez versé à votre espion chez Korski. Kurusha urama menshi kurusha yo mutasi wawe umwishyura. 0. Envoyez-moi un mail avec les plans détaillés de votre attaque contre le groupe de Korski. Wowe uze kumereza email y'uburyo kampani ya Korski turi buyata. Mu byumweru bibiri. En plaçant judicieusement mes petites économies. Ninshora amafaranga yanjye nitonze. Je serai un homme riche. Ndabizo zamfasha gukira. Sibyo mbu mukire mbingagari. D'initié. Mu bucuruzi ubundi. Nerio aussi déteint sur vous. Menya sha kubera gukomeza kwikuba kuri Nerio nawe waraje kumenya business. Nous allons faire. Turaza gukora igishoboka. Des hôtels avec Marcus. Wegenda ugume muri hotel ugumane na Marcus. Mu minota mikeya. Boîte mail le plan de notre OPA contre la Korsk. Korski ashobora kutangiza icyamunara. Vous n'aurez plus qu'à attendre le. Wowe uze gutegereza na Larga guhamagare hakuno. Donc tout sera fini. Mu masaha make biraza kuba birangiye. Bonne nuit, Monsieur Kaplan. Ijoro ryiza Mr. Kaplan. Ijoro ryiza. Natangira icyamunara utugabana ari bushyire ku isoko tugure. Pas cette fois. Uyu mujinga kuri inshuro ntagucike. Ntagucike. Wowe hakuno wari ufite agakeri k'ubururu k'umuryango umwe. Shani Breeze. Aracyabaye твой друг дочь. Urabizi neza ko inshuti yawe iri buze kuza cyangwa? Vidi. Singirias. Hey. Pratit ću se. A zašto? Da te vidim. Tuzongera kubonana ryari? Daj, ne pričaj gluposti. Ntukavuga ubugoryi ariko wa mujinga. Nego... Genda. Ajde. Genda. Ubwo yifite agakeri k'ubururu k'umuryango umwe. Utumodoka batwita udushani cyangwa utuburizi. Volkswagen bari utuvuga utwinshi. Sore hano indege yaje. Hari indege yaparitse. Filime witonze kantu ku kandi. Korski yaje hano. Uyu musore we yahamagaye karabaye. Umwanzi we runa nimero ya mbere. Mwana aha hantu niyo kweli. Aha niho iwacu ngiye. Amagambo wabwiye kuri telefone sinayizeye. Ariko n'ubundi byarangije. Njye sinagufasha ubundi njye ni ikintu urusibe. Ndaguha agasopa. Njye nanga gutsindwa. Yaje hakuno. Sinzi ibyo yamweretse do. Numéro de Ferguson. Ibyo bintu biri muri office ya Ferguson. D'un instant à l'autre, votre groupe va passer sous le contrôle du groupe W.
akanya kari ko kose ubwo groupe yawe ushobora gutwara iriya Dubrove. Rebe. Qui leur a donné ces informations? Niragwaye amakuru arwana. Naomi. Elle travaille pour Ferguson. Naomi rega korera Ferguson. Nimba ruzi ngo Naomi ni wakorera Naomi akorera Ferguson. Karabaye. Icam. Prebieta swallowed. Kigoryo uze kugikata umuhogo ni insanga kimbeshye. Pour ça qu'elle a disparu. Niyo mpamvu rega wamubuze. Si yabuze se. C'est Ferguson qui a tout organisé. Ferguson niyo yapanze ibintu byose. Elle qui a fait tuer Nerio. Ndetse ni nawe wicishije Nerio winci. Uriya mugore niwe wabeshe Meya kugira ngo agwereze amakuru yo muri groupe yacu. Arangije naramwicisha. Ibyo nugukabye. Ujya ahubwo nubwe. We what shege kutwataka. Il fallait une menace pour m'obliger à aller chercher mes parts. Kugira ngo matirize njye kuzana imigabane yanje mu matiri. Niwe mugabo mubi muri iyi nkuru. Mais l'histoire c'est Ferguson qui l'a écrit. Ariko menya ko iyo nkuru Ferguson ari we wayanditse uriya mugore wo muri company yacu. Hey! Prenons un verre. Ngwino tunywe. Savoir si vous êtes vraiment un joueur. Reka turebe nimba ko kuri umuntu uzi gukina urusimbisha. Sans cette menace, Ferguson ne pourra pas convaincre l'Assemblée Générale de lui laisser les pleins pouvoirs. Ndabizi ko uriya mugore ntago ari bubashe kumvisha inama rusange kari ukwiye kuyobora. M'occupe du reste. Ibindi gihe ndaza kubyita umenya neza ko atayumvishije kari buze kuyobora. Plutôt crever. Hey, ku murambo wanjye nimba napfuye wa mukinga. Vous allez tout perdre. Uraza guhomba ibintu byose. Ouais. Ok. Ce sera tout. Koko se biraba ari byose. Ramenez-moi à Hong Kong. Njana Hong Kong. L'Assemblée Générale s'ouvre demain. Aho inama rusange igiye kubera izaba ejo saa 5 kandi igomba kuba nagezeyo. On est pareil, vous et moi. Njye nawe tumeze kimwe. Abanyamahanga babiri. Comme Ferguson nous méprise. Abantu nka Ferguson bakomeje kudufatirana. Abaginga ani isoni. Gatinze bahita bazamura iki? Akadege private jet. Avion privé. Tabayizamura ikirere. Wa mukobwa ukorera Ferguson do. Jano. C'est bien ce que vous vouliez. Mu madolari siyo washakaga se. J'aime bien les valeurs sûres. Je uri kubundi nkunda umutekano. Je vais vérifier. Hari ikibazo nyabaze. Baje no kumwishyura ibyo yakoze. De travailler avec une professionnelle comme vous. Byari byiza gukorana n'umuntu w'umuhanga nkawe mwana. Ne vous emballez surtout pas, Marc. Oui, kabyo se Marcos we. Je suis bien au-dessus de vos moyens. Ntago we wangura. Kobwa naga abayize azana kuyibarira. Ininja ku mafaranga aha. Mugira n'ibyo mukina nabyo. Hakuno. Debe. Margot. J'ai ouvert ta boîte mail, t'avais bien reçu le document. Nabonye email wampaye byari bihari. Nouveau pote, on adoré. Kiye kugaruka kandi ndazana n'abandi, okay? Où est-ce que je viens te chercher? Ndaza kugutora hehe rero. Ok. Reba. À tout à l'heure. Saa tuze kubonana bandikira address. Il m'attend. Rantegereje. Shiraho. Oui. Moi, j'ai placé le téléphone de Korski sur écoute. Téléphone yuriya mugabo maze igihe kinini narayitezeho. C'est justement avec cet appareil que Largo vient de vous appeler. Kandi narigo yaguhamagaza iyo telefone, sibyo? Tabyumva. C'est à 11h que démarre l'Assemblée Générale où va se... Sasa hakuno mu gitondo ni inama biteguye bose bitegereje ko inama igihe cy'inama kigera. Shira nageze kwanza nako. Abantu bose bategereje ko ingagara abanyamigabane binjira. Queens est désormais une citadelle assiégée. Ebe. Oui, c'est Istanbul. Est nécessaire un successeur urgent. L'Assemblée générale devra se résoudre à désigner le mystérieux héritier. You know it. Ndekira parika. Hakuno. C'est bon, allez-y. Utuntu tw'udupasiporo. Uko yasohotse. Twabonye wa mupampa mutanga mubwirana ari batarajya kure. Hey! Batarajya kure do. Marcus umushinzwe umutekano wo muri W wanamugambane akamurasa ejo bundi. Zakuno. Pour chercher quelqu'un peut-être. Hari umuntu uri gushaka.
kiye bari kwirya imbere nacyo. Fungura boot yawe. Fungura sha, si boot bashaka, genda muri BMW. Il ne doit pas être loin. Ntabwo yaba ari kuri mukinga. Ubwo mwana yaciye igituri. Mwana yaciye igituri. Ndabizi ko bose bari kumiga. Nta muntu rero waza kumfasha gucika. Vous allez avoir 25 minutes pour arriver à l'assemblée. Hasigaye iminota 25 nguze kugera aho inama iri buhere. Kujyana mu modoka. Umushoferi wanjye araza kugutwara ugezeyo. Hey! Il faut que je sois à Wyatt avant 11h. Ngomba kugerayo saa 5. Modoka hakuno tayari. Ya ninja tayari. Trop fatigué par le voyage? Ntago unanijwe n'urugendo rw'indege se. Ni wowe uje kuntora? Le chauffeur habituel a un peu abusé sur les somnifères. Umushoferi usanzwe utwariye imodoka yanyweye arasinda Rolls Royce. Yanyweye ibinini byinshi arasinda. Signe en bas à droite. Ngasinya hasi iburyo. Un contrat de mariage. Ni urupapuro rwo kugira ngo nawe dushyingiranwe. Wapi? Ça fait cher la course. C'est mon tarif. Cyayo niyo nkorera ariko. Mais je crois que j'ai oublié la sécurité enfant. Acheka se nibagiye gufungirana umwana. Plus c'est ici. Michael Sarian. Lui paiera pour te retrouver. Ni mubwira hano uri araza kunyishyura neza. Ntabwo ibyo wabikora. Umukobwa arongera aramufasha. Umukobwa ashaba ari kumukina. Marcos. Hari ikintu ngufite. Ikintu gifite fitting esheshatu z'uburebure, umusatsi w'umukara, amaso y'icyatsi. Kuri Kulan Road. Mu Gatsata. Yita katasubira mu Gatsata. Mwana nta kindi kintu uri cyusibye kuburi. Mais il y a que des types comme toi qui peuvent se permettre de mépriser l'argent. Erega usibye abagabo nkawe niwe bakina n'amafaranga genza amafaranga icyavuze. Tsinyira kumaya ayo mafaranga ariyo ngiye gukora ngo utware nkugeze cyangwa ugurisha. Ibihumbi 500 by'idolari. Je cache quelqu'un depuis 3 jours dans la suite présidentielle. Giye kugutwara muri presidential suit shawura genda umeze neza. Ginga we. Quand ce jeune homme m'a appelé hier soir, j'étais très sceptique. Ubwo uyu mugabo yampamagaraga ejo. Mais je peux connaître que son histoire semble. Rikanomve ko inkuru yari irenze pe. Voici son dossier de l'orphelinat. Hano hari ibyandiko by'uyu mwana bamwadobye. Années, le rapport entre Largo et son père adoptif. Largo niwe wadobye uriya mwana ko. Considérablement dégradé. Uyu mwana yari yarigize ikirayi iminsi yashize. Vous savez que Largo est recherché pour trafic de drogue. Largo yashakaga kwicuruza ibiyobyabwenge. Ibyo baranabimbwisha. Ibyo baranabimbwiye. Quand il a découvert que Largo se droguait et qu'il trafiquait. Ubwo Winch yumvaga ko uyu mwana acuruza ibiyobyabwenge. Monsieur Winch a décidé de changer d'héritier. Yahise afata umwanzuro wo guhindura umuntu azasigarana imitungo ye. Et lui a confié ceci. Uwo muntu yamuhaye ibi byandiko rero. Ya migabane. Hey! Les parts de la Zukunft. Imigabane ya Zukunft Antlati. Iyo nayo hakuno birangira bamuhaye imodoka do. Byarangiye bamuhaye imodoka. Umukobwa akina n'amafaranga gusa ntajya akina n'iki kindi. Menya kimusigiye nimba ari 500,000 nimba ari 5,000,000 mbonye. Sinzi. Hakuno yaco. Hey! Kwaco hari undi wakurikiye. Uri muri Audi. Mwagiye muri Rolls Royce. Undi ari muri Audi. Kuri kiro. Ebe, imagenda. Uyu ari magenda. Ni ikigoryi cyamukurikiye. Ni ikigoryi cyamukurikiye. Kata hakuno. Shawe! Hakuno karabaye. Hey! Yamubona renga, mubona minuka. Mushaka mwica ataragera inama iri kubera. Hakuno ku kiraro do. Musora ari ku kiraro. Kandagira imodoka atwaye imodoka nziza. Rolls Royce. Ngari imodoka zitungwa n'aba. Ariyo wari wabona i Kigali. Hari uhazi. Eroga mwisaza ngo mutunza amamodoka yahe. Ayahe. Iyo mwari mwabona i Kigali Rolls Royce. Kuri kiro. Twaye Audi. De la tristesse, oui. Mais n'agahinda ariko yego. De la joie à perpétuer son travail. Ibyishimo byo gukomeza akazi ke. No kubaha inzozi ze. Aujourd'hui, uyu munsi partenaire. Nshuti bavandimwe.
abo duhanganye, abo dukorana, mureke dufata akanya ko kwibuka uyu mugabo Nelio Winchclave. Tout a commencé le 13 août. Byose byatangiye ku itariki 13 dans un petit village mu 1993 dans un petit village mu kadugudu gatoya muri Bosnia Herzegovina. Famille modeste. L'enfance yavukiye mu muryango usanzwe. Nelio Winch yari umwana urindi ijambo rye. Hakuno kumva icyo batazi mu mujyi. Geze hano kureba imbere. Ha! Kigaba cyakuri cya Ruwavuyeho. Kikirangara gato ahita cyo ko nakana kari supure bari aba banashaje bamaze n'igihe badakora n'umwitozo. Barebe aba expert mu bintu by'umutekano ariko bamaze igihe badakora siporo banashaje. Za Rubaga impande na za Rukenyura ziba ziri mu kuntu. Hakuno rebe mwana cho chawe hakuno bari ku kibuga cy'indege bari kubigenderamo bari kubagira za victime yinjira hakuno buretse kwa gisozo mwana arirukanka jano abona yutonga iciye munsi y'ikiraro ku gatata ahita yijugunya hejuru kira nicyagera kirasanga yaminutse jano kiramubura Jamakasi ni igisekirite cyashatse kumwica n'ejo bundi kiramubura gikorana na Ferguson barashaka kwigarura kampani ya W Group. Kigwa rigiba kigisazi Gasani uyu yaramubuze. Amarembo yose muyafunge. Yego nyakubahwa amarembo yose bayafunge. Mwana ataza kubona uko yinjira hakuno muri kampani. Mwana aramutse abashije kugera muri kampani byibura bwari ikintu yakora. Rebe filime witonze hakuno. Mwana iteyigira nkaje mu bajemu y'amazi yo kunywa hakuno. Barika hakuno komeza ibikari. Jano ona gasuti kumukozi kumuseriveri ahita kicoka ahitamo ibyangwe. Ako nta muntu ucuruza amasuti ngo je nawe tuga mbane mwamamarize curuza ibyangwe ariko bya Billy Classic akoto tw'udutaliyani. Nelio Winch yari umwe muri babaga bavutse ngo bazahindura isubundi. Hano baracyari kuganira amateka ye. Yinjiye muri presidential suit 4408 yinjiyemo hano. Iyi filime witonze. Hakuno une bouteille de vin. Icupa rya wayini sha. Je sais pas. Sinzi. Meilleur. Irenze le meilleur. Aba ariyo munzanira. Kaburi hano hejuru do. Kuri etage hejuru. Tayari. Wa mwana bakuranye. Umwe niriyo yabadoptanye. Gasani. Trop tard. Shawa akererewe ari gobe nawe no mugambanye tayari. Wapi? Ntago ndakerewe. Hako irebe. Regarde-moi. Irebe nanjye ndebe. Qui va vouloir de toi comme héritier? Qui? Ninde ari gukenera ko amubera umuzungura? Uri inzererezi. Ce groupe. Iyi groupe? Cet argent. Aya mafaranga, cet argent. Byose ni ibyanjye. Autant que toi. Nkuko nawe ari ibyawe. Ko byawe ni nako nanjye byawe byanjye. Toi qui a tout déclenché. Mundi niwe watangije ibi bintu tu. Wa munsi wo gusubiza ibintu. Me demander de t'accompagner cette nuit. Ririya joro niwe ari kuba aransabye ngo nje nawe tujyane bajyaga kuri uruferi na gushaka ibyandiko byande bya Nelio Winch. J'ai ton dossier pendant des heures. Nashatse amasaha n'amasaha ndi gushaka ibyandiko byawe. Je savais que c'était important pour toi. Nari mbizi ko ari ingenzi kuri wowe. Umve
Je ne l'ai pas trouvé. ntabwo nabibonye byo pe kubibona wapi. Mais en fouillant, je suis tombé sur bien. ariko naje kubona ikindi kintu kirenze ku bwanjye. Lors de sa visite, Nerio Vinslav était reparti avec. bwa mbere ubwo Nerio Winch yajyaga ariyo yadopsa abana babiri. urumva? moi et toi Largo. njye nawe Largo nitwe yadopse twembi. C'est parce qu'il savait qu'un jour il viendrait te rechercher qu'il a adopté 2 enfants. yari abizi ko nubwo atwaye abana babiri umunsi umwe uzagera. Yosip ne pouvait pas en avoir. kandi yari abizi ko Hana na Yosefu batabyara. On a fait cadeau d'un enfant. yabahereje cadeau d'un enfant, yabaye cadeau y'umwana. Toi, il t'a offert un destin. ahubwo we yaguha icyerekezo njya ntanga nka gift sha. Je ne crois pas à la chance. sinizera mu mahirwe. Je ne crois pas au hasard. sinizerera mu kuba ibintu byahurana. Je crois que chaque homme a son destin. je nizera ko buri mugabo aba afite ikigomba kumuha mu biganza bye. Nerio Winch yavutse muri 33 apfa muri 2008. umve hakuno. Il me l'aurait dit. sibona nanjye ari kuba yarabimbwiye. Toujours voulu tout décider. akiteka yabaga ashaka kwifatira imyanzuro. La mienne. ubuzima bwawe ubwanje ubwa Hana. Je n'aurais jamais dû savoir. nta nubwo biriya bintu nakabaye narabibonye, ariko ikibabaje narabibonye rero. Je voulais que Nerio comprenne qu'il ne dirigeait pas tout. nagira ngo uriya mugabo naho ari kuzima amenye ko adakontora byose. nagiye kumureba. Je l'ai menacé de tout révéler. ndamubwira ni nzagenda mbivuge muri rubanda. arangije agwa amafaranga. yampaye amafaranga ariko akora tout raconté à Ferguson. yabwiye Ferguson ibintu byose. m'a retrouvé. Ferguson aza kumpiga rero. arangije ama proposition. Beaucoup plus d'argent. arambwira ngo azampa amafaranga menshi cyane kurusha yose ko yari yampaye kuri kondisiyo imwe gusa. Prendre la tête du groupe. ninyobora groupe. Et me contenter de toucher mes dividendes. À l'intérieur. shyiramo indani sha, shyiramo indani sha. Tu comprendras que j'ai dit oui. ubwo ndakeka uri kumva impamvu ibyo bintu nabyemeye rero. uri kuyumva se? Et pour la mort d'Anna, t'as dit oui aussi? hanyuma n'urupfu rwa Hana wari warwemeye? Qu'est-ce que tu racontes? we n'ibiki uri kuvuga? kasani kadari ka Hana wa mumama wabareze wa mukecuru mwibuke bamwishe abaginga. urebye arababara. Elle est morte, Goran. yapfuye Golan. sibyo washakaga se? cyo Ils l'ont tué. bamwishe. bamwishe. cyo babaye. kiri mu mandazi baramufata. Pazi ovamo. Pa mwana. Ja ću da se pobrinem za pištolj. Ngiye kumwambura imbunda ye nawe uhita umukubita mu mutwe. Šta? Kuki? Ti je jasno što treba. ibyo mvuze urabyumvisha muginga we mwari cira amasira mwambura imbunda. cyawe kigabo bamaze kumenya ko nakeza fire mu gatuza. sasu mu gatuza. baramuhaye kurasa uyu amasasu yashizemo. vana icyuma uretse cya makasi. muzehe urashaje kandi ushaje bupimpi. kigabo cyewe hakuno. buretse bari kunenga barwana umuhenerezo. ayiwe ibifu barabyuna. kura amenyo. cyuma ku ruhande. icupa ry'inzoga ku mutwe. icupa ry'inzoga ku mutwe. uretse akinigisha karuvati biranga. bari kurwana hejuru kuri etage kuri rooftop. Ada rooftop niho bari kurwanira.
kura amenyo bayagira konkasi. Ton père aussi s'était battu. Chinga we. Uretse. Musore. Bari bamwirengeje afata kuri bishati. Arabaye. Cyuma kitaragenda afata icyuma cye. Fata icyuma cye. Kigabo gitangira guca ibipesu by'ishati. Naca ibipesu yarahanuka tu. Ibipesu by'ishati cyaba. Eritanga biri ndapfuye. Garuka hejuru. Chewe. Hey. Kigabo hakuno. Tayari yamuteye cya cyuma kare mu cyico mu ngoto. Hamwe batera inka. Si umuvandimwe yabigendeyemo. Umuvandimwe umwenya yari yumvishe n'ibintu bakoze atari fresh. Isasu ry'agatuza iri ntiwarirokoka hafi n'umutima. Ntacyo mwana umusa. Sveye u redu. Ibintu byose bimeze neza mwana. Sveye. Byose bimeze neza tu. Hakuno. Gatinze yavuye arabanza yiyambika fresh. Cyari mu nzu imwe iri kuberamo n'inama. Guhamagara hano telefone turi gusonera hafi. Hamagara telefone. Kumbe hakuno hariho baziritse. Wa mugabo mwibuke yaranamugambaniye twe twabonye amutanga. Va mwana umusa. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous voilà à un tournant de notre histoire. Uyu munsi tugiye guhindura amateka. Notre fondateur nous a quittés. Kubera ko notre fondateur nous a quittés. Uwadufashije waremye iyi company yavuye ku bintu yarapfuye. La réputation sulfureuse a lancé une OPA hostile contre. Amakampani menshi yatangiye kutugera amajanja ngo atugure. Les amis, il va falloir nous serrer les coudes et nous battre. Ariko tugomba kugumana tukarwana tugashoza intambara tukagumana. Qu'est-ce que vous voulez? Shaka iki? Winch nous a préparé une surprise qui, j'en suis certaine, va nous permettre d'assurer la. Waje muri control room. Mes chers amis. Mes chers amis, nshuti zanjye. Il y a 27 ans de imyaka 27 gushize. Nerio Winch. Mikrofone zivaho. Tubonye arugera muri control room. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le groupe. Byose nabikoze mu nyungu za company. Dore ngo baramutamaza. Akarabaye. Ya video yaganiye n'umugabo. Kumba umugabo yari ari kumuri coding. Assassiner Nerio Winch. None se no kwica Nerio Winch byari mu nyungu za company. Uyo mugabo yari arwaye. Yari ari gupfa. Mais vous l'avez fait tuer. Ariko waramwishe. Ibintu byagombaga kuguma mu buryo. Hey! Nerio yari yarambwiye ko arwaye kanseri. Yari yarambwiye umuntu uzamuzungura. Ndavuga ngo ave mu kazi arambwiye ngo ntiyakavamo. Rero ntabwo nari gutuma company ijya mu biganza by'ikigoryi cy'icyana nka kiriya badopse tutanazi. Cyari ubusazi bwa Nerio ariko njye sinari kubwemera. Dore guseba. Dore kujama! Dore kujama muri rubanda. Tarajya kure barahura. To. J'ai ramené les parts comme convenu. Imigabane nkuko twabyemeranyijwe ndayizanye. Voilà que vous avez gagné. Ukoze neza Larigo uratsinze nari. Qu'est-ce que vous allez faire de cette victoire? Ako suraza kuyimaza iki? Imigabane uraza kuyimaza iki? Bagore namwe bagabo. Permettez-moi de vous présenter Mureke mbereke ugiye kuzungura Nerio Winch. Monsieur Largo Winch. Monsieur Largo Winch. Hakuno komera amashyi ntibamwemeraga n'iki byose bisa nkaho urugamba umusore rurangije agaragaje ukuri ko ibintu bimeze.
ikindi cyabaye hakuno akoma yombi baramuhagurukiye bamwe respect adeserving yabikoreye yabivuniki bashakaga ikampani bari benshi Kibura aratsinze atsinze uriya mugore Ferguson wakinaga imikino ya Danger hamya kubwo na filime yacu ntago irarangira we umusore bamukomeye amashyi n'iki byose Blanchi des accusations de trafic de drogue, la première décision du nouveau PDG a été de hakuye kuba bamushinzaga gucuruza ibiyobyabwenge umuyobozi wa mbere w'iriya company avec Mikhail Korski afin que la Mikhail Korski et le groupe W urwango rwari hagati ya Korski company na W group rusa nkaho rwarangiye W reste à ce jour le plus grand. uyu nguyu bamusinye sheke ibihumbi nka 500 kugira ngo ahereze kiriya kigo ry'imodoka we yakifati ebe wa mukobwa kize gutya n'ubundi amafaranga nk'aya ngaya ntacyo yazakugezaho byandika arabica Vous allez pouvoir embarquer. ubu noneho twagenda madamu mukobwa ufashe ka gasheke shyira hano mu iva ariya ni ivarisi ni ivarisi Vous auriez un timbre? mufite kashera Occupé de la poster? niyi posta nayiboherereza shyiramo hakuno Je vous conseille d'écrire votre nom au dos. none se kutanditse izina ry'ubyohereje ahita acaho Largo winshi amwandikira aderese zaho agiye ubundi tuve tugaruke hakuno nyuma y'igihe nyuma y'uko biriya bibaye aho nari urwana riri gukina iby'abana abana ariko nge umuntu wambwiye ngo impamvu ntakora ubukwe ngo nigeze kubukora kera mu by'abana narabyibagiwe we shyira amaboko hejuru mwirwa mwibaza ngo impamvu mudakira nyibabwire mwakinaga iby'abana n'abandi bagakina ari abapapa n'abamama ugakina uri indogobe ubahetse warangiza ngo ntagukira uzakira utese kinaga uri indogobe uhetse papa na mama do ntagukira ndagiye naribi urandeka ngende cyane hakuno abandi bakinaga iby'abana ari abakire batwaye imodoka abandi bagakina ari papa na mama wowe ugakina uri indogobe ubahetse warangiza ngo wararaburije bakwita nde Largo Vinci banyita Largo Vinci muri iryo zina ntiyajyaga ryema ugende wiyita mwana Largo Vinci we yo amenya ko filime ari uko igenze ko filime ari uko igenze bahitaga Largo Vinci yarakemuye ibibazo byose ntabwo nayisubiranye kabiri yayo irahari nayo nzayibahereza next week sibyo dore muzikurike coco bye bye bashaka kwamamaza nimero yanjye ni 078 022 4403 cyangwa 078 21 29 503 cyo kanyandikira kuri Instagram yanjye gaheza simba rimwe tugakora akazi sibyo byonyine muri kona ukuntu nimero zazicaho hasi muri kona pop up publicité z'abandi igihugu baba bagifite kambereke umuti bita extra care niko bawitarya usigare mureba nanjye ndaje duhure mu zindi ciao bye bye. umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe nimutugane tubafashe ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. umuzi w'ubuzima. nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima
mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe. aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima.